Oke lur, selamat pagi ya lur. Yang remi nyemak lur guys, saking nyemak kayak orang banyu nek tong. Oh, sarapan lur. Wayah ya lur, kencot ya suka sukmenen tenaga nih kayak miki kipai. Udah bingung milih janganan. Kayak nyemak pe lur. Men eco lur, eco sedap. Masak mie nyemak. Menen sumringah lur. Mantul. Ambune lur, ambune semrikit pokoknya lah. Eco banget. Waduh, petengku dari kriuk-kriuk lur. Dan tak tahan lur.